Kajing pule na ka kitabu sirak. Kalanong ka basaw pupra. Katakot iway hadu saw. Kendai hadu katway. Dela miu elijanu thu lupa ubakum kading. Bat kaktien jong u kalathang kum upraw. Ula penhiar kadam sniyo halo jong ki. Bat kajing shongshet jong u. Ula penret pa yaki. Da kaktien jong utrai ula khang ya kasun medang. Bat lai sin pad ula penhab da kading. Kat no pila kraw. Ko Elijah hagi kampala jong pi. Hato dan uno ubala bandawa buram kum mapi. Ya pi la rong no da ka elang thari ding. Haga kali kukulay ding. Ya pi la jiat ong gajentho. Bahakaya balabu pentam da ka jingbitar shla ublay. Shua bakan lingshop ting e. Pin ya sok ya ukpa badalau kuan. Bat pin bhabyang ya kijaj ujakop. Sok gitu kibla yui ya pi. Kaktien jong utrai. Kajing pule na gospel bakoj kat kumu Matthews. Kalanong bakat nyaw kat khot chipaw hadu khatlai. Kisenran kila kali yaw Jisu. Palay kistat an ki ong ba Elijah uday banwan shwa. Elijah uday ken banwan shwa. Lajubab u Jisu. Bat unpan kre eki baro. Henry nga ong hapi. Elijah ulala wan. Bat kibriw kim shem itho ya u. Henry kilale yak ke u. Katba kikwa. Hakajo karukom. Yaw khon ubrew en sale ben daki. Kisenran kelas ngutho baw lakran haki syapang Yohanes Baptis. Ka gospel jong utrai.